Ki pulit karibhoy haka step arpu pratrik risau kila yok ban kurup ya kasong pisa kebakat arpoin sanlak tingka na ki arnut ki beriu ki belatip kerteng kum Muhammad Hikmat Ali bat Muhammad Ariful Ali. Superintendent of Police ke district Uvirathor ula ong bakini ki arut ki beriu kila wanda kali Maruti Swift kapadan yau number AS01FN 2132 na Shlong ban lecha Guwahati hadian bakila syak penyeng haka jing talasi ki kali. Haka jing talasi ki pelajung ki pulit kila yok ban kurup no ya kan kapisa. Hadian kanie kini ki beriu kumju ya ke kali lara no Shepok Police Station na kabenta ban pelong ya jing tokin. Ki pulit kidang persyang ban pentikna ya ke thamei jongan kapisa batla kadan jingadai bat kinu ki kambean.